Par. Hello family members and welcome back to my channel. Kublai sa sen ni pi ki parlo ki baju pet. Ya ka video nga slam ba nga kam pen mi video ra namar ba bun kam. Teman ta kasing imulit ka siya la lengkot. So let's go. Teng la pa ha la lengkot tanpa tip ra kalin ngira chat lenti. Ngi dan wat lenti we parlo junga. It's my life. Starting point light mauro. Kini kita kaki ba mudlay ngipet kaway de we lai. We kelang, we kesan. Na penyayai terkejat, nomor hablik trekking terkejat de kana kilometer habiat. Ar kenta. Pe lupa na kajuti kepadang khoi menta. Desibet telong kumnam tep ngalai phong patluli. De lokal kai jungi. Kalinti de wat lekai. Pani kan trekking deh. So far kadang deh kena samla teh ngi hapiat ku meni. Ban cek ban klan kamet kepat. Pet se kariat ki mau sudah hapiat. Kita perlok akan tu ki perlok jung ki ba sontonat banyak kejat. Banyak trekking. Sawan sini. Iklau ke setap ke bebes. Kalinti bengiyat कलंग रियात बहुत शानदार नजारा है पर अब भी हर तरफ जंगल जंगल और सिर्फ जंगल है। मैं ये जानता हूं कि बेलीज में हवा पूर्व की तरफ से आती है, किनारे की तरफ से जो पूर्व दिशा में है, और मैं उस हवा को महसूस कर पा रहा हूं, तो मैं उसी दिशा में चलता रहूंगा। Sem lokal kait pimla perlu penemuan sini nomor kalinti ke bawah telan pin saja. तो ये सा जंगल में जाना पड़ता है। वो देखो भाई ऐसा रास्ता। वो दिस इज लाइफ ब्रो। इका मुडिंग बहक ini kalinti ya lampu ya pengat bah ke jadi sedang nanti kejeng pengat kami benati na curang pek lagi mau pek kami nak mau lagi mau cepet kan itu nyamat cimbas teh ngayat biang subat kami ceding mereka yang lar kan kau pek kini kan ke trekking kau ke pasung tunat Banwan kai जंगल ही जंगल चारों तरफ पहाड़ियों में ते नथारंग हबलाव नो का जैकेट नंबर का जिंगशिट कलालों कुंबा 40 degree oh dah shit pelat hबलाव नो जैकेट masuk shorten आखिरी बाहरों में फंस गया भाई न गर्मी kita lak melin deh klan baha mau banyak lak melin deh klan baha pisia deh lak kena sen lawan sini mana mah lai nó nằm ta lai mentah lai ngut lai ngut chăn macam nong teh ngidang lan em cover artillery cakah artillery cakah ngidang lan em pan lek masuk na chăn artillery tetap yang hai babak jungi ba dalam tingi de tidak nani nasional hiang kum kini kesentuh bun bahas ini tarai da thung hayang long dem long na kini layat kum basikan ta ini nanti na parking si beje tementala ar beje pat poer basikan ta betek layat jadi bawan para sindang tapi aku lah singkan tala poi cuma re. Iyo sengau kejing sawah juga kesyat kenal kejing sawah tenat. After 1 hour of trekking, nilai yo sengau ya kejing sawah juga kesyat.
Fight lại từ mulu mala. Rồi chalo. Nghe chungi nè, nghe sum nè, nghe sempa nè. Cần thấy bác ngại. Ở juan sini. Lain na tangki bareko. Om tangki cần thấy. Wat kisim rang kumjo. Này cần đội với ba buan sang kai sini. Đây đây ba. Đây. Ya pek. Lewan slam. Malina. Đây để cần đội phát lóc. Lawan sini. Đây. Đúng nào, Giang. Ni dah tak apa ni. Dalam ini. Bye. Oh, tak tahu dah. Thank you. Này cần đội với dos bawan dalit phai nó nomor ba. Rai kilek Giang satu lagi jaka. Ni dan Sukoi. Ngalai hadin kanal bunai syuk kawan sini. Ngasong kumbala rekod. Lai hi ben kiu ni. Isu habis snow lah snow. Kum kishri. Ben like kiu. Ini saya ki guide jungi lajak. Lai yang isteng ni. Wow. Look at the view. See. Nimpat poi hak chat. Misi idang ka mentah. Nimpat. Crystal clear. यहाँ आकर पता चलता है कि पानी कितनी जोरों से बह रहा है। Tengin padio ka chat misi idang ka Kadang ka chat solar. Dia pet ya kata. Aku ni habis sikit-sikit. Par sikit-sikit. Pet. Sunpet hang ni teh. Ja tibet. Cakram bet poi. Ani mah himau. Bisa. Ilum. Aku tu. Lagi. Par. Dia alatnya mana? Hah? Light ya. Bila ini pak, turun dengan pak. Bila. Ini lokal kait juga bah khatarnak ha. Tang pen pejak. Oh, kan ini jaka ke bah chest pa one picnic sini later. This is unreal, but I make it real. How you gonna walk? Itu. Ya itu. Tuh. Oh. Can I jump from here till there? See? I have to jump. 1, 2, 3. Woo! Position 9. Itu. Finally! Whoa! Kan ini tengah shot. Wait till I. Ya. Ini lah ya boy ni. Kadang telik shot bang ni. Aku ni. Kawai dia siapa? Dapat apa telik shot ni? My goodness. This. Ini om, bagaimana? Apun beri okey. जरा इस जगह को तो देखिए, वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये इलाका बहुत ही सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए, बहुत शानदार नजारा है, पर अब भी हर तरफ जंगल जंगल और सिर्फ जंगल है। मैं ये जानता हूं कि बेलीज में हवा पूर्व की तरफ से आती है, किनारे की तरफ से, जो पूर्व दिशा में है, और मैं उस हवा को महसूस कर पा रहा हूं, तो मैं उसी दिशा में चलता रहूंगा। Teng la dapat nya ketika ksyat. Tengin let yang sekoi ksyat.
kita nyelik no next kebetulan si serum. Terkesan kepada itu nak. Hah? Oh, yang ini mah. We gonna move little bit fast. Nomor ba kebening ke Mailasyo. Kerastang pendum. Kini ikut. Kaksan din na po. Niyala siya di sa room. Yung niyapit ya kanina kaksan. Kabajulyo. Nakumno kadon he. Like post of food. So let's go guys. For next view. Yeah, it's so cute. There, finally guys, nilai po sa go kaksan. Kaksan kabaar. Wow, the beauty. Gani kasi kabaan lawan sa peg. Senang lah yang kasi sini minta. Ini nak ni tak ni. Nomor ada di sini. Seperti kancing yang ni, kancing dia tak om, kancing semua kami ke om pet pernah pet. Oh, pecah. Dengan ada zoom, dah. Tewan kai kan pernah kumde, senten. Kano kaji, invest di Jakarta, di Mariana. Kai kentu di pernah jangan, bukan, bukan, mana ekspor yang ini Jakarta. Emar, kinyo, cipon di Cimintoy, kinyo pet yang Jakarta kepada internet. Deh, ngelakuin plat, perlu coba. Teruskan tonight dengan video jangan lupa subscribe. Oh, tidak apa-apa. Saya perlu melihat zoom, jan. Ini lah lihat pelat. Jangan pernah nak yang jumpa menjak lihat. Nomor makan pelat. Nah, tu mesti kalau menjak bisa. Begini kita ini lapun meeting, lihat pelat. Ini bam nak dikejar. Pulang nak yang jumpa menjak. Nilai ada pemja, kemudian hai jinga nomor ba kebeneng keladum. Nang ikut dong. Ya. Saya nilai mutlik no saya jing. Nomor salah. Kau sistem. Ini jai. ऐसी जगहों पर आप ज्यादा तेजी से सफर भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो हो सकता है आप जल्दी से और आसानी से इसे पार कर लें। कोई और जगह होती तो मैं यहाँ से छलांग लगा देता, लेकिन वो जो पत्थर हैं वो बहुत फिसलन भरे हैं। अगर मैं नीचे गिरा तो मेरा टिकट कट जाएगा सीधा ऊपर जाने का। Ini pelang nak ya kajing chong tait kendit, kepeneng kelas tang pendum, tanpa
Mas yang lenting 4 poy. Nila siya lagi guide. Tip kelinti. 1 minute lah tip yang terai. Nastang jauh ki edmat edmut. Lah kriat. Kini ki guide jungir lah stang ban thaj. Shot talot. Climb siamo lamelin deh. Itu wero rekod tang ba. Wat lại cài. Cái gì climb deh. Nông kiu lum deh kum ne gan deh ban long. Nile poi steng lên ti. This lady. Kesengi kadang ya step. Kejingat linti kalang hit. Adventure life. This is life. Perlok. One advice from my side. Money may come and go, but the memories last forever. Takadaw perlok. Nakantu. Pafinyawan kai. Siyang. Kadang him hapertay. Ngimtip. Lanongin. Late na kani kapertay. Always remember this. Enjoy kadang im. Tanpa mende ya kabajing bak ni kabasnyong. Henry kababaha. Pansa jengken mau. Nakamanta. Lasay. Lasay sing. Siya ni balong syakram li la dumbit kany. Mane perbalangsum kajing kriat kalong kum ni harum. Mentang asno. Laki biang kita katit. Kelas tang penmi seap. Igat jungi de kibarit tang basi satar ha banyaj. Apa isan notip. Finally ngila apoy mene aja ka dium. Apoy. San arpo. Kebenan kala dum kat kani head. Paper lock ane. Mi machu sina sinoro. Happen me daga flash. Finally lapoy plain area te kampangat. 614. Mi sauber jam dadang 614. Si. Le boy hani ha parking. Kasim hadu ar kan tas tang bangan ya na tena shadu shani. Bet medala. Kenapa sih? Terus tang ani. Te perlok tang kani ka video. Te perlok kentu ye pi de pi awan. Pi phong bedaka boot badan thread badan grips. Nomor kasumtet bahas di jaka. Te thank you baya klan hi endre ban ong ban telot bor te mla ban wan stay. Nomor kalong lum hadu kata-kata jet yang bakai riat te ngai kentu ki perlok kiba page ka video junga nakapor sakapor te subscribe yo channel junga tangkani but likes ba share ki perlok jong phi te bisot na jakani ka video te tangkani khubla sipun khubla chejarno stay safe bye. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no, 'cause I got you.